Katanan Animal Husbandry and Veterinary jong kejela kalapan bana bagi masih kelayo ekjengpang Lumpy Skin Disease LSD ha kejela Meghalaya. Bad ikan lalap dengan National Institute of High Security Animal Disease Bhopal hadian bala penlong ya kejenglet tes. Secretary ke Sarkar Jela ubakami katanan Animal Husbandry and Veterinary ula pentep ba ka NIH SAD. Na Bhopal, kalapha eka kaipot bat pentikina bagi masih kelayo eka jengpang LSD bat kishnong kibagani ke jengpang kala sapriang ki kentup eka kishnong Sumer, Maulungkong, Perdong Umden, Kon Umden, Saidan Nongpo bat jentu Nongpo kibahap apok sning CNRD block ha ke distrik Ribhoi. Lem bat kishnong Rangthong kabahap apok ka mau kerwat CNRD block Southwest Khasi Hills. Kesorkar kalapan benaru ikini kishnong kumki infected villages ni kishnong kebebet ke jengpang kenang ba niyo bante lakam yakni ke jengpang kimasi. Deputy Commissioner ke distrik Southwest Khasi Hills Bati Lengwa ulapan syaish kinong shnong jong ke distrik ba ke jengpang at kimasi kalakta adu hendru pulai teli kishnong bat kumbakalong mentasan teli kimasi kilayap. Ulong bagani ke jengpang kamdon jengkata kakot kakya jong kibreo bat kadaitang ke jengpang yabet para masi. Ubati lengwa ulamana ikinong oddo bakimbet ban od ikimasi gibapang bat lada lap deban pentip kloy syaki doktor kenang baniok ban sumar yaki daki dawai kabala ban penjempat tang hapok lai tayo. Jong dimasi kala kta haki hendrep pulai tadi isnong jong ka Southwest Hills nata pada santli dimasi kilayap. Henry ka kini ke kani ke jingpang kam tak ya udah. Siu jebet paramasi mereka nem spread baca beriu. Jadi wala kata ru ngira petaya kita nang dong masih ba kimbet banot ya kimasi bapang ladalap kimasi ki badan kajing kami kajengki ki ban petik pamar si doktor veterinary ban siu ki dawai ban sumar hadin kani kadawai katrikam kala berpikir kala mencempor tang lai tayo jadi lai tayo itu masih unsayo kecipai batas kesalahan kan Teka ita so ki step ko ba nakliang ka veterinary kan le itu yang veterinary kala let ya kendo ya di beri balaong ya ki ban ai ya ketika dan kam ban a ya ketika ban yada ya kini masih nak akan cepat ya gitu gibampat yo pang dan kam ban a ketika ya gitu gibarangat pada tidak gidawai gibarapan penkia tang hapo ala itu Tukum belong mentai kini ki dukan di dok senyang di dok masih lah pli lah pelajat makanya kam kang hiru kam jan hiru ngomong tinggal tama tang laong ba kimbet ban ya itu masih